Ia, ofo atu I lenei vaega o le aso. Ia, I le tātou o mai moa hoʻi po le tātou polokalama I lenei aso. Ia, o lenei aso, ia o se aso faapitoa. Ia, o se aso hoʻi ese mai aso pei ona masani ai aso taʻitasi. Ia, po le aso hoʻi ua faamamaluina pe ua faamanatuina I lenei malo Amerika ua taʻua o le aso faafetai. Ia, o lea, ia momoli atu ai le faamalo ia ma faamanui atu le aso faafetai I tātou aiga. Ia, o loo mai moa mai lenei afiafi. Ia, e le ngata hoi leo o tātou aiga I Samoa, ia o Amerika nei. Ia, po pea lava se vaenga o lenei laulangi o mai moa mai ai po moa mai lenei polokalama. Ia, po manuia atu lenei aso faafetai. Ia, o le polokalama nei, ia, o le polokalama o le whaingoa inga o le Jesus is the answer. Ia, o Yesu di tadi. Ia, o le tātou polokalama. Ia, o live I lunga o le Facebook. Ia, mai se le tātou YouTube. Le taimi nei. Ia, o tātou polokalama fo. Ia, o le la atu ina atu le tūla. Wana au e fo inga le pe ingi o alofaanga. Ni o alofaanga e fia momoli I au ainga. Ia. Whai o ngai matamata e olo e matamata mai lunga le YouTube. Ia, kami I lalolo manga onga e fia momoli pe ingi o shout out ngai o ainga. Ia, kami lalo ia ona show up le lunga skako screen. Ia mwhala wina lo o lo faanga. Ia, al temine. Ia, o lela o amataina. Ia, le o amataina le afo. E umalo tatou 1 hour e whae kako shaula. Ia, ona tatou o rola ia tatou te whaasoa I upo le tua. Ia, a lela o amataina. Ia, o le temine. Ia, ai vilas. Ia, ia ngā lewo sau. Ia, happy Thanksgiving to Villa. Ia, le uso my little para. Ia, whalewadu ia Villa. Happy Thanksgiving from our family to yours. Ia, mangia tele le aso Thanksgiving uso. Alofa ki a oe ma tō rua ma whanau. Ko anga loku kalo I le ri. Uso, ave lola I le ri. I love you, brother, and my sister Villas and the kids. Love you, kids. Ia, pamanui atu le aso Faafetai. Ia, oe le uso. Ia, o le temi ola, ia e ave hoi lala uas lau Faafetai e la uaso happy Thanksgiving, shout out to I lo matou ainga uma. Matou ainga uma, lo o te tonu Amerika nei. O pea lava se skeke, ia e ngata I lea whapea o Samoa. Ia e whatutu a sina o Faafetai I siu tina, mam, a whai o lo mam a dad, a whai o lo o lua makamaka meni ngei tae au, o le ne oi le nei awouri, o le nei afiafi le pokalama. Ia, a whamanuia te le atua ia o lua. Anga leile atua ia maua pe o lua le malosi ma le ola. Le ngata I lea oe mam, ia o lo manatua tu pea o I talusanga, ia so uma. Ia taritonu o nau I eili wha malolonga le atua ia te oe. Ia ele ia se si tātou te apa iai na o le atua, o le atua e pule le ola. Ia, ele ia se tātou te tātou te apa iai. Ia, pawa tātou me whai alo tātou mātou noko te talo mo oe mam. Ia whapeli ta mā. Ia maua o lua le malosi. Ia,
e le anga le atua ia mo pe ua le malisi tātou te mafutai ia whamanuia tele atu le aso Thanksgiving i le nei tausanga mo ia o loo wala le meo tātou nofo ia e Faafetai ai le atua o nai ai atu sulo tino nai manuia o tina ia o le si tātou sia lau le usau o le uso ia pokaki le ana malo uso happy Thanksgiving uso pa manguia aku le aso Faafetai o le uso mai se le tolua te le ma ngai ali uso pai poi pon masinga le ke fa mga fa kasilu Thanksgiving le ia le tua uso ya lo fatu ya o le uso ma le ainga ya lo fatu hoi uso mangi tele nei aso a Faafetai ke le uso ia ma le tolua ma sira ainga si ko si o tolua ia ai le ngata i lea fa pero to ainga pokaki i si o tama tato mafuta i le nei wai taimi o le tausanga ia vi ia hoi le tuo wow ngā hoi le lua wha moe mo lo musko ainga ia o leo tatou whelua i mo si o tama ia e mo le tele atu ai le wha manianga o le por kalama o le tatou po kalama Jesus is the answer i wha manguia koe le Thanksgiving si o kama mai se le tatou ainga atoa ia amen le leia le atua le leia le atua uso ia pe ono whai atu if you want to give a shout out to your families that nears and far yeah comment below and I'll show it up on the screen yeah le ngata hoi lea ia o te whata o te i fia ho i whamunia le Faafetai ina ia uso mau tō whawhine umolo i lunga i Alaska ia whamunia tele atu i le Faafetai i o uso i tō whawhine mo la tō tai tōrua ia e maise le whanau i manuia le nei aso Faafetai amu yoko ai wa ai ko vai pa ia vi ia le tua ia le ngata hoi lea ia o ia hoi nei te mi whamania tuai le aso Faafetai i sio mātou ta mā wha le anganga le ta mā ia Wesley excuse me Wesley i se take ia malo mātou tina wha le anganga ia maise le nofo yalo fa manuia atu le aso Faafetai i lau sunga i whawhengainga ma le fatua Faafetai i le atua i le nei aso Faafetai manuia ua tātou mauaina tātou au lia mai po i le nei aso tātou le anganga ia o nā olo i le alofa mleanga le o le atua ia te o le tamā ia maise le tina ia ma le whanau ia sausi aso i luma ia o toi le anga leima le alofa o le atua i le ola ma le malosi tātou whetau ia i le tātou lotu ia manisoi tūlanga mea o tātou e kalesia tātou e tue wheiloa iei ma le anga leima le pia o le atua ia Faafetai foi le ngate o mato a inga malava o le mato a inga lotu o le mato e kalesia ia whamanuia tele atu le Thanksgiving mai le por kalama Jesus is the answer lo tātou a inga e kalesia mata mai le sunga le sui whawhengainga ia mal whaitua ma le nofo ialo sunga ia wao ia mo ere ngā teile ia o tātou ki a kongo ma o whaoleole ia manuia tele lava nei aso Faafetai ia le atua tai tono ia o nai ua mafuta uma o tātou a inga i le nei le nei taimi ia ia maua o tātou a inga tātou a inga lotu fia ia mase aso Faafetai manuia ia
ia momoli atu fo'i le asa faafetai i le mai le pokalama i le tatou pulenga i le North Gal. Tatou pulenga Assembly of God pulenga le North Gal ia pamanuia tele le Happy Thanksgiving i sunga i faafeagaiga uma ia mo latou faletua ia ma le lautele o ekalesia o le mafutaga o le pulenga o le North Gal ia pamanuia atu le Thanksgiving mai le pokalama mo outou ia e gata i le ia ua talitonu o faamanuia atu fo'i le aso faafetai al pokalama i le ekalesia Garden Grove Samoan Assembly of God i Orange County. Manuia lenei aso faafetai pamanuia le aso faafetai i lausuga le faafeagaiga o peta ia ma le faletua ia Meki Ray ia ma le nofo ialo ia o le mamalu le aufaigaluega paia le ekalesia mo tou aiga mo tou fanau ia ma le loaloa ma le lautele o lo tatou ekalesia i Garden Grove ia afai o natou te mai moa mai talitonu o lenai fai le tou ai ua faiskooko'oga'i o le aola ua o le masagi ao o le aola faafetaia ia fuafua le ai e le lauga le faifeauaga po e ke maoga lo makua'i galo ma mea makua'i nga maoga ua uma o lou faamalia tamo manawa ia mo e roa lea masisi amea koe e le ia sisi amea koe faia ngalo maoga e ngale e ongo ngai o muri pipi ia mangi o kau au pipi ia masau fasipovi ia ai ke ai nga uma ka ngulu ia lea ia pamanuia tele atu le aso faafetai i le tatou ekalesia i Garden Grove. I miss you guys. I always remember you guys in my prayer. Ilo sunga le faafeagaiga ma le faletua ia ma le mamalu le aufaigaluega ia maisi le tatou ekalesia ia ona saula'i le faafetai tai foi le pokalama i le sunga foi le faafeagaiga San Diego ia i le uso faifeau o le uso foi ia tasi wini ia ma le faletua ia ma le atali'i ulo vale leo le ula vale leo au te oi hole mo au te e po ke lo le mero e o le ko ke le o ia o nefi o ka o sau o fo confusion ma fa sau le si o LT sau le si o LT sau le si o TT sau le si o NJ ia ole ia fa mangia join us at Thanksgiving ia i lau sunga le faafeagaiga tasi ia ma le faletua ia ma se le lo tau ekalesia ia mo i sunga i faafeagai o i sunga i a'oa'o ki a kongo ia na faamaga paia le ekalesia ia ma le mamalu lo tau ekalesia faamanuia atu ai le aso faafetai i lau sunga ia maise le ekalesia ia mai lau pokalama Jesus is the answer i lenei vaega o le aso ia o le usaulisi tatou ia o sia tofine na ia taua Happy Thanksgiving family ia manuia tele le aso faafetai ia ke o tofine taua mo le atu alofaaga i aunty ia mana i o uso ia maise na i o uso ia Ray ma Alfred ia mo le atu ai le alofa le aso faafetai mai pokalama o le Jesus is the answer lenei afiafi ia tautonu foi le agaga ia ona foi e manuia o le tofine ia maise le tina aunty I love you happy Thanksgiving
ia alofa atu fo'i ia pisa ia ma siona to lua le ngata le teni whaingatā le o Irene ali tawa teni whaingatā le tātou Irene I love you, happy Thanksgiving alofa atu le pokalama ia te oe ma to lua ma le whanau ia vi ia le atua i lenei mole share tātou pokalama share tātou pokalama pa mole o live tātou pokalama i lunga le YouTube ia ai maise le apo ai maise le tātou Facebook ia e vea foi nei time e whaamanuia tuai le aso Faafetai ia i se uso ia e anko ia Isaac Isaako Tatawa Isaako ia eu ia na au fia foi le tātou ainga i le maliu male le tātou tina ia e Faafetai le tua lo ngona pere mawhanawhana o le tua tono lo tātou ainga ia e tā tono ia o nau te fo i atu le whaingamaranga i lo me lo au mau ai fo i marwhana ia vela nei taimi whaamanuia atu ai ia te oe le uso Isaako ia ma le whare tua whaingatā ia felila ia maise whanau whaamanuia wa ai so le whaamanuianga le li i lau sunga i lau sunga ti a kongo ma le whare tua ia ala mai lea i lau whanau ia whaamanuia te le atuale le aso Faafetai i whanau ia Faafetai fo i lenei avangoa sa tātou wheloa ia fo i le aso mulmuli o seo tātou tina ui au le aso le tātou whaatasi ai ona o le tu e seo lo tātou tina ia Faafetai i nā fo i avanoa utu e tātou wheloa ia malausunga ia malfatua ia maise le whanau ia le ngata fo i lea le tama whaintale ia tu e sau ia malfatua ia brother ia mangia tele le aso Faafetai uso alofa mo we ia o lea manku aku oe i kakalo oe o se kama whainka kere we e o loro kalo ia oe pi e kau e o loro kalo ia oe uso pi e whalonga kupi kau malingi e o kau sau le kau sau o ulo i maka i lalo onga lea o lofa ia oe uso ia whamanuia te le atua le tātou aso Faafetai lenei aso ia le ngata fo i lea yo le ali uma if anyone want to give a shout out to your family please comment below and I'll show it on our screen le ke le au Faafetai le au nge Faafetai fa nga ko mai ia fo mo le ko i las Faafetai ia le ngata i lea se o tina matua ia so na fai ia o ia i peo ia mauta ngasi ia Faafetai i le tua i se o mātou tina o lo wa ia tupe ia o lo maua lava le malusi e lo ai i pele anga le o le tua se o mātou tina matua ia song fai ia mama song fai ia o mana tua tupe oe i talo sanga i le aso ma le aso ia e le whaangaloinga o i talo sanga e le ngata i le tōpine a tō wha ia ma le tōlua ia ma le whanau Faafetai ia o msai mo o pele o msai Faafetai mo tausinga fo i le ngapa tausinga se o tātou tina ia e langa le o le tua i whaamanuia le tua i ate o le tōpine ma le tōlua ma le whanau ia la le tausinga se o tātou tina matua ia ave po ni time ia happy Thanksgiving ia whaamanuia tuai le apo le aso Faafetai ia i le uso ia Wesley lutu malo Wesley ia o tasine o nephew o lo mātou whawhiangainga o le uso ia Wesley ia
Oi masias mai ka fau lunga ngai. Ia. Manui atu le aso faafetai mai le pokalama Jesus is the answer i lau sunga. I lenei aso ia ma le faletua ia maise le nofo i alo. Manui tele lenei aso faafetai ia te o le uso. God bless. Ia. Saulola ia sis mo le atu foi le aso faafetai ia i se uso o loo ia wai. Ia ene ngate leo mato a inga uma ia o a whamalau ni. Ia ko lea leo o iku la whamalau. Ia e mole atu ai fo le aso faafetai ia i se uso ia teo ia mal whanau ia mal tōlua. Pamani atu le aso faafetai ia teo le uso ia mal tōlua mal whanau. Happy Thanksgiving uso. Maoni le tua ave le ola i le tua manuo o lo mau o pe manosi uso mana tua tu pe o lua ma whanau talo i talo sanga ia sauma. I love you uso alo fatu ia o le uso na ia pino mai uso pino tupua me I love you uso ia me le uso happy Thanksgiving ia manuia tu fo ile asfatai ia te oe le uso pino mai le po kalama Jesus is the answer ia te oe ia ai maise le whanau po le ainga ho ia o te tonu ia o na ua whailangi le fo launga tina ia ai te tomo ia o na vai e tuaro o malo si pe oe le uso. I love you uso alo fatu po kalama ia te oe le uso ia o le tofine na ia Lisa ifo le yacho. Ia, o le tofine na ia Lisa ifo le yacho. Ia, one of my classmates, ora kengi fusu le o mako kengi fusu le o mako a ungai. Mako kengi fusu le a whafkai le kua o sui ora. Just kidding. Yeah. Happy Thanksgiving, Power and the family. Alofa atu from Fullerton, California. Yeah, Faafetai tele Lisa. Yeah, momoli atu fo ile le aso Faafetai ya te to fine. Ya malto lua malfanau. Ya mai le porkalama le Jesus is the answer mo o to fine. Alofa le tua moa pe oe le manosi. Ile aso male aso. Wesi alo fifiro ai aku ya oe wo. O kele. Ia alofa atu mo oe sister Lisa. Ia o le foi mole atu alofa anga lo sister hoi le ia si o mako ai ngo Lisa. Ia kele anga ava ai Lisa ia oe lunga Facebook kele anga whamakala mai si mako ai nga lua whainga kaleve ia. Nen ko kiki a mua mako. Ia e whamanuia tele lenei aso Faafetai ia te oe tofine Lisa alofa atu. Ia. Ia le atua. Ia te vai atu fo i le. Ia. Ro maua pero wa vanoa. Mana o whenia o shout out i tō wainga. Ia. Kamiri fo tato comment section. Ia. Whamanuia tele le atua lenei aso Faafetai. O le nei fo i aso. O e peia o kei loa, ka lei loa e isi ngu ma lo laulangi, e peia o kei loa nga o Amerika, ma ngu i whai ma lo whakasi ma Amerika, peo ka kou o kukuila, e Amerika Samoa o Hawaii, o whea kua, ma peo ka kou nga ka kou ale whaamanga kunga le aspakat, I au kere I loa isi aku ngu po mera ko ke whaamanga kunga nge aso ia e Faafetai ai le kua kai nge le kua I whinga le I e fo isa amaka inga pe sa
manatu e fai se asa faapea e faamanatu lenei masinga se asa faafetai ia ua ataulo le asa faafetai ua Thanksgiving uiga le aso e tatou te faafetai ai le agalelei ma le alofa o le atua ia e faafetai i le atua ono o mea tele ona faamagiaga i te tonu o aiga tonu o tatou aiga ia e maise le ia le fo'ua mai uso pa lo fatu so one of my good friend ia pa ia le tu fia le loto pe ai e tu lo sunga i lunga yo live ia pa ne ale nganga ona lo vai special tino ia ona ma lo si lo sunga happy Thanksgiving uso ia pa manu ia tu las fakta ia tu le uso ia anga leira tu ia po ina pe ia tu le uso le ma lo si tino manuia tele lenei aso faafetai mai le pokalama lenei pokalama o le Jesus is the answer mo oi le uso ia e maise lo tou aiga ia mo se aso faafetai fiafia ia famanuia tele le atua ia te oi uso love you uso ia aloha aku uso ma le aiga faafetai a uso ia le atua ale mea na tio o liso ele mea aka ngofo mafo fau ia lenei aku o Amerika lo po lisi me le wapa ele le mamafa o le alofa o le akua i lunga o Amerika o ngala ko ngā aso la papinge ia ko ngā aso le whamankunga le aso whafkai ia le whafkai a ie wo loa whafkai a vere ia o i kapo inga e sao loko alo kapo inga i kongo Amerika i po ai ke kar kongo ai o i loko ke lo isi ke lo kar kongo ke lo isi malo e mo ia e sao loko e pe le mo al sao loko le ngai Amerika le winga lo kala i le kulanga le mo kapo inga mo kapo inga e pe e afo o Amerika le afo le malo le ke lo ke le sao konga le i kapo inga o le senga mea ka ngofo mafofa makoa la ka ungal mea la se ka ungal mea e kaule kauli ainga e ka ko pe kau amanga i e ka ko le sao konga le ka ke mo i meio kapo inga i le ele o kaule kau inga e Amerika e kangaka ne winga no kala pi a anuncia kung uye ie le o mo inga sa o konga le o kapua i le ai mera ko ya ka ko mo ko i ako ko i le amanga ia ka ko mo ko i le amanga ia ka ko le sa o konga le ka ke mo kapua i le ya e uso ya FJ ya malis lito ya ole uso ya se uso makuanga se uso ya makua ya ya happy Thanksgiving uso God bless you and the family ya le tua ya o se uso le ya fia ya momoli atu ya le aso faafetai ya te o le uso ya maltofine ya lisa ya maise whanau ya momoli atu ai le aso faafetai mai lo matou aiga nei ia e le ngata i leo o le pokalama o le Jesus is the answer mo lau sunga ia maise le
faletua ia lisa ia maise le fanau momoli atu pea lea foi lea se faafetai ia te olua e loo manatua atu pea foi olua i talosaga le ngate foi ia te oe le uso ia o nisi foi o tatou uso i te tonu le tatou kalapu po le kalapu o le uso chakra i lenei foi aso ia se ia watu ala tala faka se ia alofa atu foi le uso ia vaenga ma le fatua la sunga kare o por me o fai sau kofi wa ia i la sunga le ao ia po le ao fa lioli ia vaenga o manui atu la se Thanksgiving mai le mato ainga le ngata le po kalama mo o le uso ia ma le fatua ia ma le nofo yalo ia e se te foi mai i o se uso le ia o se uso le o lo fai ma prestene con o talapo o le uso truck i tonu nei i Amerika le uso le ia o nei late le o foto umana tuani e watu atu ai afu e whaamanu atu ai le Thanksgiving le ngato o uso o loo i kokonga kalapu o loo span le lako Thanksgiving lunga le awala temine whaamanu e tele atu ale atua ma lo le tautua i le ainga ma lo le onsai ma lo le whaamalosi ia o nei ngā ruenga pe o mātou ngā ruenga nge o mātou ne o tangata o Average. I le tele awa ai o tangata e pe i mangaku whakau wa. Pe i manatu whakau wa i tangata o whaiare ngā ruenga ne o le Average. Average tele. O le memo. E rei whai ngō fie. E rei whai ngō fie. E pei e tele o tangata, pei e manatu whātau waa i tangata. E nisi o uso. E o mai taimine. E tu ua lato a inga for almost 2-3 months. E o ai dunga i awala. E o ai dunga o awala. Ale nā taimi. E rei loa e po le metem fo i mai le a inga. Po le lakunga ngā luaku kupo se whaalawe lawe I lunga na wala. O le mea ngā. E apo. I e tātou manatua I e tātou manatua. O tātou uso mo tātou, even o tātou tū whāpini o lo o whaiare ngā nuenga leo le ave lori lungo a wala. Manatua mo uso tū whāpini o lo o I lungo I a wala whaile ngā nuenga leo le ave lori I karo sama. I lo tō talo. Because it's not easy. E vea tu fo la nei temi. E fo la nei temi. Pai e tu isi tala I a tātou nei e mo le mele o le ki nganga wa I a ko le sau le roki. Ke le o le mea le sau. E kau ma whai e wha au fiofi. Hoi ngā le ko kongua. Pa mon mon. A ole a vea lo rasi le mea ngai te fiano. Ma me tupo e wha alawe lawe o no lo wosto I lumo le roki. Pe ke ngofo ho e kamo whai e kipi le roki. Pa mon mon. Awa. Awa ne o ia o ina tūlang. O le roki. E whainga tāunga ka ofi le roki. E re pei le roki o ka awala kiki. Ke kua kwa ka ofi ku. E re ai. O le roki e whai asi ngā whainga ka. Ia a vene taimi e moli atu ai le faafetai nei o usa uma. Mana tua te fo I usa I tono kalapu. A whai o e wha. Ponga mai fo I oe le ave roki. O lo o ele kalapu o whai ngoa inga o le uso chakra. Ia, e fia join kong kalapu. Ma ngai e talapu. Ke le me lei whai ai. E learn ai fo I oe wha a whai oe le te molo wale.
a fai e whaponga mai lea o ele ke ave lori e ke molo wad. O lea ngala ka la pule. E ke alu e ko kongu e whenga le e chain mei oi. Kusa e ke alu waku kongu e poloka. E ke alu waku kongu ka la po ngai kame kikilo mahofa. Ya. E ke alu ese ua mokoa i ke le se mea wewe learning a mai me manatu tamai titi. Na ile manatu o le matu o le mahofa. Ia manisi a ki ulanga le rei o kalapu e ngā ko i whiso soangi a te oe molo ainga. Ia. Ai Faafetai tele. Ia o kās ko fi kūli a le ko titi a. Ia. Ia le tua ia ai Faafetai tele lava. Faafetai le tua i lenei aso Faafetai. Ia. I whi ai ua I whi nge aso ai ua kumu lunga lau mea ai sosi ko inga mea ia. Ke ro meo ki whawhkai. O ke whawhkai a uia o ngā ngāri. Mar ko korua mako. Ko korua mako ai. Le winga lo para. Ele ise pisi vai. Ke me fai foi mako mea. Mako mea ai le whawhkai. Ele ke le angi mea. Ia. O le mea ngai maa ngai ele mako ai. Ele e whai are mako as whawhkai a. Whaavangua le aso ni as whawhkai ngā mako a. Ngā o ko lua maro o awhi. Whai are mako mawhkanga. Ia wara mea mo. Yo kai au fo. Yo ko yo whai ngā ruenga. Ai pia ngā o ngi le aso malo lo ni vai as. Ia. Ia. Whamanguia foi le Thanksgiving. Ke oi ko finge. Ila ko finge a ti. Ia male ko lua. Yeah, happy Thanksgiving, Big Bro, and your lovely family. Alofa aku. Yeah, alofa aku fo ia ke ko finge. Yeah, alofa aku I shokama. Pamanguia ko ai laso Thanksgiving. Yeah, pamanguia ko le afo. Le Thanksgiving I shokama. Kengi ula vale nga kako princess. Princess o le ainga. Yeah, masio wali. Yeah. Mangia le nei aso Faafetai te oe ia mai sere tātou ainga ia wat. Ia ai whamanuia tere le atua alofa ki a sionge ia mo o tau umaro I ngā I love you guys alofa atu. Ia. Pe mo whaia. Wow. Ia. Ngā wala I wha ngei. O I wha whaira. O le māko ko ngā ia. O mea makiwhi ai o le mea ngā le whai. Ia. Ke o mako mea ai o lai koe kiki vele wai umaro pokalama ia fai no mal mako tau maftanga ia o sapa sui ni wo mo fai o sapa sui ia o le nga fai le seafood ar mako ainga ia mistake ke ko ia o le laisa ia mangai kalo I fa alif pauanga Vele fai ngofia. E fai o le sefe o le mea ai. O le toe sefe I maritupi. Mea ngai māloa ia inga la I kie. Ia. Le fofoi atu titi a ngalo ia. Ia e momoli atu foi le aso Le aso Faafetai I lapto ina lapto ina o lo pai mapaanga o lo tātou pokalama I lastona ia I lona auauna le sunga ia tala lei e se kia ia talitonu ngā umako paatumuina lo mangawa le tele o le fasipovia
San Francisco. Vai ai o tui. A ua songa ai ke ua le ke ua le o Amerika puka mai le sko. Ya fa mangi atu la faafetai atu le auauna. Le yaso ele ngata i lea faapesi o tina. Ia ele ngata i lea ia tasi foi o pamalie foi le uso uagalolo uso ingoa ia tamā faafigo iā pokaki ia ua manuia foi le aso faafetai atu o i le tamā po o i le uso ia ele gata i lea le uso iā Michael happy Thanksgiving ia malumalu o lo tou aiga ia e maise le tinā aʻoaʻo iā Julie ia ma tamā ia mo efu ia ma le whanau i lenei aso, whamanu e te le lawa le aso faafetai. Lenei aso mai le pōkalama o le Jesus is the answer, alofa atu mo o tau, ia maua se aso faafetai manuia, i lenei aso. Ia, te tono nau o, pea ni lawa, uma i ngā tātou, tātou shout out. Pea se te esinga shout out, ia le. Te lea taimi e ia a le taritonu nga le la a ko le ku la pe ona vai atua o le tūlae fai e tātou shout out ia an tātou ōrola i e tātou taritara noa i se upo le atua tātou taritara noa i le nei aso ia ma le winga fo e o le nei aso ia ma le ao ngā fo e o le nei aso faafetai e marisi lea mea vai kākou i e e gai ko ye au mo suka ye wo au yu kiri suka o sa au pe wo fi ai ngure vai ga ko le fi le vai kau so le vai au oi mai uso te me mangia le aso faafetai uso alofa atu foʻi mo oe famanuia atu foʻi le aso faafetai e te oe le uso ia e maise le faitua ia e maise le fanau uso ia alofa le atua faamanuia atu ma watu le malosi ia ma le ola ia te oe le uso ia le feagai ai foʻi feʻau magaluega i le aso ma le aso uso I love you uso manatua atu foʻi oe i talasaga uso manuia tele lenei aso faafetai te mei alofa atu ia le atua ia te tonu o le mele pea au mu pikole o le ilo alo ki ngoa ia le atua lenei aso ia tino taritonu o le tatou ō tatou tataranoa i tatou faasoa le upu o le alii lenei aso lenei afiafi ia auā foʻi lenei aso faapitoa o le aso ua faamanatu e lenei foʻi malo ua tatou nofo maʻaumau ai ta o le aso faafetai Thanksgiving ia
po le a po ilona mafuanga ia po le a po ilona winga ia te oe ma te winga o lenei aso o le a le tāua ia po le a po ilona aonga ma le mafuanga o tatou whamanatu ai lenei aso o ta o le aso faafetai pe ono whai atu tari tonu o na o tatou i ngei Amerika ia mangu o le whai malo whaakasi ma Amerika pe toi le mo ai tamo a le tatou tutu ia le whamanatu ina le aso le aso faafetai ia Hello Michael, hello Zo. Ia o le tatou whaamalosi la po se tatou talatala noa i lenei aso. Ai le ia po. E ria matanga ina le tatou talatala noa po se tatou whaasoa ne. E whainga le ia ia ile whaamanianga le atua i lau whaalongo. E maro wai. Te talalo loto. Te talalo wanganga. I se upu o le a mawhai ona tatou tautala noa i fo i lenei aso. Ia awane e ai mai ia te au i le tangata o ina le o ngai te iloa. Po se tangata na e iloa au e te. Ia i le tauria. Ia awane i alu tere lo maho whau ia te ai alu lo loto ma lo whaalongo i le upu o le a tatou talatala noa i lenei aso. Ia wale memo. E le suia e au leo langa o oe. E le suia e sisi leo langa o sisi atangata. E tasi atangata e suia lo tatou o langa na o le atua. O tatou ngā luenga. Tuina mai e le atua ia tatou te whaia. Ia vea tatou mau na me whai ngā luenga o lea. O le tau le o lona pailo o lona upu lona tala lei tala lei ai tala lei ai Yesu Keriso o le mena pa mulmo ia le anga lei o le atua ina ia papena ona e talia ia o ngale nei upu o le a tatou whaasoa i le nei afiafi ina ia papena ona whaamalosia i lau tangata pe toi whaamanatu ai ia te oe. E tala le lei o Yesu Keriso. Ma toi whaamalosia e fo ilo wanga. O le mea tā ua le ma sisiri i luma o le atua. A se mea e tamu whai o ngai tamu whai e fika maia. Di ei. Au wale mai maua sau kai. Pe ona o whai atu. E re suia e au lo o ranga. E le o le anganga fo i le ngā o le pokalama o kamu whai e fosi o i suilo o langa. Pe tau mawhai fo i sistanga te suilo o langa. E le ea masesi e mawhai o na sui e lesi le o langa o lesi. E sui e le atua o lo o langa. E sui e Yesu lo o langa. Ai tu ina mai e le atua i a te oe maulo tātou ngā luenga i whai. O le whora le o le tala lei i a Yesu Keriso. O na ngalua mai lola i o le anganga o le atua. E wha uu ma avatu lo loto mo lo fina ngalolo na upu. Ina ia wha pēnā o na olea. Sa ewa i to tomu o lo loto mo lo fina ngalo i lo na upu. Ina ia e mawhai ei o na toe. A vea oe mastangata o whaafo winga le ora. Mo le atua. O rau ngā nuenga lea mō rau tautua mō le atua.
malona fina ngalo o lea ona usaule avatu e whaailoa atu le tala le ia Yesu ke viso tal tonu wa tatou iloa uma o e iloa le tuspa ia o iloa le tuspa ia o e iloa Yesu o iloa Yesu o tatou iloa uma wana tatou peola mai a lenei laulangi ia tolu a men tatou whaalongo ai o le atua le tamā o le atua le alo ma le atua o le nganga paia o le atua o Yesu ma le nganga paia ia ma nei tangata o sakani le ti apolo sakani pe ia me e fa tatou feola me au tatou whaalongo ai Happy Thanksgiving my brother Doc love you also Happy Thanksgiving to you and the family and the kids pena tatou soifua mai tatou whaalongo i le atua tatou whaalongo i le tala i le nganga paia tatou whaalongo i le Thank you my brother love you also thank you Happy Thanksgiving bro yeah one of my brother in Anaheim we used to work together love you Doc Lovat pau o tatou ia o tatou silafia lona e sesen o lo talia mo lo le talia le fionga pa ia o le atua ma lo talia o Yesu ke viso e vea mo o li mo fao ma e sa vali e tusa maala o Yesu ke viso o lona e senga lana ia ai saule i se fesili saule se fesili vapia oina saule vapia somtalanga ia tatou faafetaia le atua i mea ua ia alofa mai ai iā te oe ma ua o le aso nei o le aso faafetai so o ala mea ua tatou maua o mea ua faamanuia mai le atua iā te oe mo lou aiga e lē gata i lea iā te a'u mo lo'u aiga o mea sa tatou tatalo iai i le atua mo mea sa tatou mo'omia sa tatou tatalo atu ai le atua e ala i ngā luenga o fale o ta'avale o mea taumafa o ma'i o matele o nisi o mea o lo'o sa tatou tatalo i le atua mo lona fesoasoani o mea la umana o la na whaamanuia mai la le atua matali mai i a te o i au mana onga e te taula i a te oe na ave pea le faafetai ma le viinga i le atua i aso umo o tatou ora mo o te talito o nei o le aso faafetai o le aso faapitoa lava i lenei malo po tatou uma e faamanatu o le aso faafetai ai talitonu alo u loto mo lo'u agaga iā te oe le tagata kevisiano ma oe o le tagata o tā'ua o le kevisiano every day is a Thanksgiving day for us aso uma o aso faafetaina i le atua ai sea auā fo'i o le ola ma le malosi o lo'o maua pea i le aso ma le aso le tatou te maua o le alanga e tauaina tatou te faafetai ai le atua aso uma o tatou olaga ma aso o tatou ola auā le taimi le te ala mai le tae ma le taimi le la e te tāuni e te moe i le pō
Kuso le taimi na le va, le taimi na le taimi le te uso ai ma le taimi la e mo le po. E whaatasi mai le atua i a tātou te me tātou te pui pui e. Te me tātou te, ai tātou te le momoe. Mai le te me tātou te wheara ia. E ala le i te ua tupu ni whaalawe lau. I le taimi lea. Ai a uma le nā aso wa whaamanuia le atua wa mai e uma fuafuanga. Wa e te tau nuu mai le a inga ma le manuia wa e te whaatasi ma lau tō lua ma lau whana. O le vi inga la ma faafetai i le atua. O le taimi la le te moe. Mai a le taimi le te moe mai le taimi te ala. O le nāna e te le iloa. E te le iloa i po le mea e te au lia le asto a tai au. Wai po i e te moelo. E te moelo e pea o e le pai mai e pea o e stangata o ots. A le taimi le te ala. E te a ona tupuni whaalawe peni skengi mangi mea whapena. Me i tau accident. Not just, on the road, but everywhere. Yeah. Because you go in your house or when you walk out, you can see it. You can see it before it happened. You, ngai ke iloa. Ngai ke aia kuai. But when you sleep, you're closing your eyes. You're closing your eyes. So you don't know. If you're gonna make it tomorrow, you don't know. I don't know if that's the last time you're gonna see a daylight. When you go to sleep. Emo. Once you close your eyes, you don't know. You don't know if you're gonna wake up again. But thank God that He still wake us up every day or every time we close our eyes to take a nap for a little bit, 5 minutes, 10 minutes, 6 minutes, or whatever. And God wakes you up. Don't forget to give thanks to the Lord. I'm ready for that too. Little stuff like that, we think lightly about it, but you never know. You never know. E te le ilo le me tupu. Le mele. E te tau ai ona ave lo tātou faafetai. Awane i ngalo. Awane ave na o le nei aso. Awane ave na o le nei aso e ave lo faafetai. Ma lo se lau pasenge i le atua e ave lo faafetai. No. It has to be every days of our life. As long as you still alive, keep praying. Keep thanks and the glory to God. Wa tātou te rei loa. Yeah. Na saulola ia mo mese tako o le tusi whaitau. Mo maile le salamo e ono Psalm 66. O lona whai po e whaapea la whainga o le lau tangu e oto. Lau tangu e oto mai le mta upu lea. I whai upu Yeah. O le lau kanga whaitau. Se lamo e ono. A whai we e lau tispa ia le te mata if you have your Bible on you. Turn to Psalm 66. And I'm going to pick a verse from the whole book so we can share about it and talk about it. So, Salamo ono. Yeah. O le whai upu e whā, o I whai upu mō mua se I o le whā. O na si I le lo whai tau I le valu I ngai le iwa. Na toa si ila ia lo whai tau le sulmali lima, e o atu le sufitu.
ia na si lo le lo fai tau le fai muri o le lua se fulu. So Psalm 66 verse 1 to 4 and skip to 8 and 9 and skip again to verse 15 to verse 17 and skip again to the last verse 20. And that's where we're going to get our message, and that's what we're going to talk about today. Hi, Noel. Happy Thanksgiving, Noel. Send my love to your mom and Nikki. Happy Thanksgiving. Yeah. Saula ia le faitauina le salamu o no fai mo fa balu iwa su lima su piku losfu e faapea. Le lalo langi umai. I o tau alalanga atu i le atua. I o tau pepese atu i lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona viinga. Ia o tau fai atu i le atua. E matua matau tia oe i au ngā luenga. O loo mā losi tele e whaatanga vi atu i a te oe. O e ua ita i a te oe. E poe wha. E ifo atu lava i a te oe le lalo langi uma. Amen. La te whaia pesenga i a te oe. La te whaia pesenga i lo suafa. Whai upu e walu. Le nu ue. I o tau faafetai atu i lo tātou atua. Ia langona mai le leo o lona vi inga. Amen. Te whaalongo mai le whai upu e walu. Le nu ue. Ia o tau faafetai atu i le atua. Ia langona mai le leo o lona vi inga. Amen. O le na tuuina mai le ora i to tonu i ate i tātou. Na te le tuuina i tātou ia mapewa ai o tātou wai. Ora, wewa ai la, le lufa o le tua. Tauro i whai pusu malimu. O te avatu i a te oe taulanga mū i mea pepeti. A toa ma mea mangoni. O te saunia mā moe poa. Amen. O pōbi poa. A toa ma o ti poa. O tau uma o e ma te tau i le tua. O mai ia. I nā whaalongolongo mai. O na o tau atu ai lea o mea na whaia mō ro'u anganga. Na o alanga atu i a te ia i lo umutu. Ua bibi i foi o ia e lo lau whaipa. Amen. Ia faafetaia le atua. Ua nā le liliu e se ina lau te talo. Po o lona alofa i a tea. Amen. O tātou wa aira e le anga le lewe, tātou wa aira i le alofa o le atua. Tātou wa aira alofa o le atua. Pa mai o le atua na tuuina le ora i tu tonu i a te oe ma. A tātou avatu le vi inga ma faafetai i le atua. Ia rolonga mai e le atua o tātou leo. Wa avatu ai lo tātou vi. Amen. O ai. A e ngufu mai mafofa. A e ngufu mai mafofa. O le alofa o le atua i a tātou. Like I say, whaaleanganga mai lo whaalongo. Whaaleanganga mai lo whaalongo. O nanga lue atu e whaafai ngofie nanga lue le anganga o le atua e tau wha sai e whaamatala a tidi. Lona upu te tono o loto moro mafupa. Ai vai ne. O le lofa o le atua i ai tātou. E le ai se tangata ora.
e faatusa lona alofa ma le alofa o le atua ia i tatou. O la'u fesili. O le a se mea muamua e te faafetai ai le atua. Amen. O le a se mea muamua e te mafaufau ai. Happy Thanksgiving uso mangia leso Thanksgiving ya ke oe le uso. O mangia kule kua le uso ia te oe ma le faitua ma le whanau. Lawi uso mau alo fatu. O le a se mea muamua. O le a se mea muamua e sau lou mafaufau. E ave e ilo faafetai i le atua. Peto. E tele au tātou a. Tele au tātou la whapema. Te faafetai i le atua ona o le ora. Which is a sa. Mo. E ufo ia. Se se mea o te fi faafetai i le atua. Faafetai i le ora ma le malosi o loo maua pe i le aso ma le aso. Alo le nā. O te faafetai i le atua. Ona o lona whaamalolonga i a te au. Ia moe. I le aso ma le aso. O tātou te faafetai fo i le atua. I lona puipuinga o tātou mea tātou te wheoa i eia. O wai se mea tātou te wheoa i eia. E iai ale oti. E tātou te faafetai a le atua. I lona puipuinga i le aso ma le aso. Le ngata fo i lea mo tātou faafetai i le atua ona ua pewa. O ese whaamanuanga le atua i a te oe. I te tonu o lou ainga. Po te tonu o lou ngā ruenga. Po faafetai fo i le atua ua whaamanuia le atua i a te oe le tamama le tina i se lua alo. Pero se moa. Mo se po se pepe fo. Po so walo fo i wa whaamanuia i a oa onga. O ngā ruenga. So se mea o ta alonga. Tele ia malwhau la i o mea tātou te faafetai i le atua. A lau fesi. O le a se mea e tasi. Se mea e tasi. E pele i a te oe. Ma e tā ua i a te oe. Ma ave i ai lau whaamamafa i lau roto. E te faafetai ai le atua. Amen. Te whaalonga. O nei faafetai i tele ma nei whaamanuanga e tele o le atua i a te oe. Ma aku. Mo lou a inga. Mo lou whanau. Ma mea uma o tātou maua i le whaamanuanga le atua. O le a se me tau i a te oe pe se me tā ua i lau loto. Ma e mamafa i lau loto. Ma e te tau i a te oe o na ave lau vi inga i le atua. E tā ua i a te oe. E wha mua mua. E ave e lau whaafetai i le atua. Ia, whaafetai le uso ia mau ia o te whaafetai mō lau whanau. Amen. Mi ia le atua. Sa, ai. Tele hoi, e tātou te whaafetai fo i le atua i tātou whanau. Mongi lava le uso. Sa, o le lei. Pase lau pasengi. Awa o tātou whanau. O le manuia le o lumana i tono a inga. Le ngata i tono a inga. O tono e ka le sia. O tātou whanau. Au lau fesi. O le a se mea. One thing. Tati ai tā ua i a te oe. E te nofo ma oe e te whaafetai ai le tua. Ia peo la uso ia mau. Ia orana whanau. Orana whanau. Ia. Tofu a tātou ma me tātou te whia whaafetai ai le tua. Aoa. E rea whaina i le te tari tonu fui.
E a kui u mai a tātou I lau tala le la whai atu wā. O a uia. Wa molo a inga a. E matu te faafetaia le atua. Ono le awina mai o lona alo pele to tasi. Yesu ke wiso. I lalo le lalo langi nei. Sau mai ai lunga le langi a. Tu o mama malu. Tu o mama malu o Yesu ke wiso I lunga le langi. Sau lalo langi nei a. E whai ma. Liu tino tangata pe o tātou a. Sau mea ai lunga le langi. Sau a aru lunga sa tau o. Sau a aru lunga sa tau o. Aisea. Anga ya o e tari ya uta. You have your answer, I have my answer. E re te taura ia tātou na tātou faafetaia le atua le. Le au mai o rona alo e pele. Pe ona o whai atu. O le alofa o le atua ia tātou. E le tātou te le mawhai ona whaamatalaina. Aisea. A le o te awina mai alo na tari e pele I le atua. I le pele o e le pele a. O tātou na oni whanau o le atua. A o Yesu. O le atali I pele na o le atua. A wina mai. Ai tanu la e fita whaali tū whaali tino. A whai e se tamase mea whapena I sona tali. Tu u le alofa I lona tali I au avelo wa tali e sui e se olo se tasi. E te reo ele mawhau e o mai le atali. Pau wale me mawhau mai le lau tali I ate o e wa e le alofa. Mokoa I le ai maso alofa. Mokoa I le ai aso alofa. Le mawhau ngā whaitangaka. Le tuo tino. E o le mawhau ngā e o I lo wakali I a o e pe ai. Pa ien koe ngā kūranga whape. I so walu. O le alofa na o le atua I a tātou. Wa tu ua le alofa o le atua I lona alo. Au wha mua I le atua lona alofa I tātou. I o tātou tangata. O le alofa na o le atua. Saua saua le alo pele to tasi. Yesu ke wiso. Ma liu lunga sa tawa ona I e te tongi lo wangsala, ma lo wangsala. I e te tongi o tātou wangsala. I a mā ngaro o tātou wangsala. O tātou wai. E faafetai la I le atua. Ona o lona alofa ia I tātou. E nala mai I lona alo pele to tasi. O Yesu ke wiso. O le mele. E te taua ia te oena e talia Yesu. E avea mo walii ma oufa aora. O le ala fo'i I le langi. O lo talia leo Yesu e avea mo walii ma oufa aora. Ma e savali ai I ala uma. O le faa o le tanga ma le tala le ia Yesu ke wiso. Ona e saola I le langi. Ona o Yesu le ala. E te sawa I le o le faa. Taka o la uia na faafetai mua. A wane mea mo. Anga le awina mai e le atua lona alo. I lona alo. Se mangua e pe ngei ao le kake whaalo lo so loa. Ai faafekai I le kua o.
Ia. Lenei aso faafekai. Ia. Faafekai ia I mea uma. Faafekai le anga lei o le akua. Faafekai whaamangianga o le akua. Lenei aso. O hoi lana awelo tātou faafetai le tua. Ia whaapenao na tātou awe faafetai le tua. Ia o mai le ta ele o tātou loto. Ia aua ni o tātou mai na le ngutu. Ma le upu. Ele o iei lo loto. Wai, ele. Ia pangwa koe su ea unautia. Ia, le mariko, le mariko ngai fitu. Nona whai upo e unu. Le tala Yesu, le na wha amana tua Yesu, le aho. Le mea sa valo ia isaia. Nena whapea. Mai, ona tali atu leo Yesu ia I lātou. Ua whetau I le lei le valo anga a Yesu ia te o tou tangata pepelo. E pei ona tusia. Ua vivi mai le nei nuu I atea. Ia o lātou lau mutu. Amen. O lātou loto. Ua mamao ma. Amen. Te whalongo. E pei ona tusia. O tala ia Isaia. Ye wha manatu mai e Yesu. I le mariko le fitu hei pono. Mai. E pei ona tusia. Ua bibi mai le nei nuu I atea. Yo lātou lau mutu. O lātou loto. Ua mamao ma. Amen. Amen. Whai o nei. E mamao lo loto ma le atua nai whai lo winga. Wai. O le sire me tele na na tua ina na o mai wha manuanga le atua ia te oe ma. Ona o le tātou te averewi inga ma faafetai ma ave o tātou mana onga I le atua. Ina ia fesoasoani mai ma faafetai e atu ia te iona wha manuanga me ai me le atua. O mako I mamao a makako loko. Ai me le atua I o tātou loto. Vai me Yesu o tātou loto. O le matua I mamao o tātou loto. Ma Yesu ke riso. Kusan mele I whai mai. O launut. O le te vivi I atu I le atua. Vai me le atua so le power. Sorry. Ia o anga me ke vivi I mai. E makua mamao a lo o langa. E le mamao lo o langa. E foi ia I o lo o langa. Kau whaalaka mai. Whaalaka mai lo loko. Vivi I mai ma whaalaka mai lo loko ia tia. O le mana o na o le atua ia te oe ma. Ia o tātou whaalata I le atua. Ave o tātou ola I le atua ma le whaamaoni. Nga lue mo le atua ma le whaamaoni. Ma whaalata o tātou loto I le atua. Ona whaafafonga mai le o le atua I laubi inga. E le fia whaafafonga mai le atua. O le ale tele o vi inga mau faafetai tu ina atu I le atua ava ai mai le atua o loo mamao tātou loto. Ia. Ale whai mai le mariko I fitu whai upeo. Ua vivi I mai le nei nuu ia tea. Ia o lātou lau mutu. O lātou loto ua mamao ma. Amen. Amen. So e te tau ala ia tātou tangata kerisiano. Le ngata, po se tangata. Ia te tau ia I tātou ona tātou whaalata. A tātou o saune avelevi inga I le atua. A tātou saune avelevi inga ma faafetai I le atua. Whaamamao tātou loto. Whaamamao tātou loto. Wai te le mawhai ona e alu ma se loto ti ngā I lumo le atua.
e le mawhai. E te tau ona wha ma mau tatu roto. A whai o nai te ita i lisi uso. A te anu awe lau wi inga ta o te ai ate oe. Le te tai whaafofonga mai le tua i lau wi inga pēr ai mai o nai te ita i lau uso a tanata. Amen. Bi ia le tua. Ia le tua. Pai pa su pitua le tatou tu sina faitau le manga ia fai mai. Na ou alanga atu i a te ia i lou ngutu ua vi ia foi o ia e lou lau faiva. Amen. Te lo o e a lau tala moni le fai atua. E o nau fai atu. Te le mawhai o nau tala noa atu se mea o te rei fai ia a o ola i lau lau. Peo a tau role mele a whai mai. Na ou alanga atu ia te ia i lou ngutu ua vi ia foi o ia e lou lau faiva. Kuso o lau ngutu. Ma lau faiva. E te vi atu ai i le atua. A no fora mo mafo fau a o e di suia e le i lo ora. Mai le taimine. Te fai atu o to. O le ngutu nei. O le moko i maai o lau faiva. E o whakta o. Whaleanganga mai lo whalongo. Whaleanganga mai lo whalongo. A ele i suia e le atua le o langa i taimine. A o lo o whaanga pe le li i lo langi tātai. Whai mai whai pa sufit. Na o alanga atu ia te ia i lo ngutu ua vi ia foi o ia i lau fai. A te ele i suia e le li i le ora. O le lau fai vale. O le matua i ia. E po inisi o lo o mata mai le taimi nei. Le la te sila fia. Le uso ia fia. Le uso ia maui. Le uso ia te mei. Le la te sila fia. A mātou tāwhawhau. I lungo o te pena whaia. Tō o tele i o tangata o ke kikiria. Upu. Leo te whai atu i upu sau whako lau mutu. Sau whako lau mutu ma lau whaipa. I create a lot of enemies. I'm talking about a lot of enemies on TikTok, Facebook. I did. Leo la say ye. Tō tele i o roto na mawhatia i lau whaiva lea. O upu e talafu. O upu e whai i tangata. Le mate ta whau. E o ai o uso. E o ngai o uo. E o ngai o uo. E whai i o kala. Kala ea. Ki ngā i le loko. Onga lea. O le maai o lau whaiva. Ai ke loa. Faafetai i le atua una ua toe suia leo la. E se mangu. E ia le kaime e whai e lau wali ia ki ngā o rākou roko mo rākou whinga ngalo i kalanga sau i whafo lau whaiva le mani ngutu le. E kili e ia. Ia wan mesa i sa alu sau ia. Ua mea whainga le makua i wha ngā le ki apolo. Makua i le fepe. O le mengai, ua pei a le o peo ai kama le aka whainga le aka whanga mai pūwhanga le mai o pūwhanga pāpampo i whiki ia. O leo ranga ora. Ua mangaku a paua ia. O le mangaku a paua le ngai.
mo kwa le ia ma se sim fa ia pingia ngai la ka sa o a o fo ia fa ia nga kala i le kai ia a fi fia kala fa sa o ai kero wa fe kai le nguku le nga ki nga i loko ma finga ngalo ke le o ngai o a i le kai minga fa nga inga i le ki apo a le o ko sui e le a le o ko fa nga inga i le ko fa ma e le i le o la o le nguku le o ko sau ko fa ko ese i usto mo ko fa finge sa ki ngā loko o ngol kemi nga wha o ngā inga le li i o laulang i upu sa tau tala i le ngutu lea. Le anau te vi i e mau faafetai i le atua. Ona o le toi wha o ngā inoa. Le arai whai mai e whai pusu fitu lea. No o alanga atu i a te ia i lo umutu ua vi ia foi o ia i lo lau whai. Amen. A whai e eistanga te o ti ngā se loto po ua whainga se loto. I se upu na e la foa. Mai lau tu mo lau whaiva. Tai minei. Sui e leo lang. A wā e anu e te tautara ma e whati ngā loto i tangata every day of the week. A e ke o le aso saa e anu le loko e ke anu vi i le atua. Uso. E mai mau kai. E wo whai atu sao. Ma kwa i kuku le aka linga o le atua. I lau vi inga. Ia wha mamaro lau ngutu, ia wha mamaro lau paiva. O mea sau mai te tongu lau roto na o mea mamā. Aua ne ia ini mea a pulpulua. Aua ne ia ini mea lave solo. O mea patu solo. E sau mai lau roto, e sau i whafo lau ngutu. E ti ngā ise loto po se fina ngalo se uso. Po se to fine i a te oi. Amen. Amen. Aua o te tonu o lau loto. Mo lau ngutu, mo lau whaiva. E te vivi ia i le atua. A e saula i le aso, ngā fua tau le aso nai, no lau whati ngā loto i uso, mo tu whawhine, mo a inga ai o le sa e te alu e tangi kongo whasa. Uso. Stop. Don't waste your time. E o whai atu sa oa. Amen. Yeah. Happy, blessed Thanksgiving, big brother. I love you guys. Blessing. Yeah. Pamanu ia toi le aso faafetai i se o to fine. Yeah. Miko, I love you. Happy Thanksgiving. Alofa atu i lawanga ngā. Moli e toi alofa anga. Ma wha manu ia tuai le aso faafetai. Yeah. Le uso ia Poki. Love you uso. Manu ia le aso faafetai e toi le uso. Yeah. If ia loto ma le anganga o vai atu ia atu le uso. Brother. Whaamarosi. Poki. Whaamarosi. O a whawhita uri o loo. Ngā whamoere uso. Whaamarosi uso. Talo i le atua. Talo i le atua foti a watu i atu o le afo. Le ora mana marosi i aso uma. Ave i le atua lo mana onga. Nā wei lo uso. Awe te whawai uso. Awane e whawai. O ro mangkua te poi oi tausanga. Mana tua te pea oi tausanga i aso uma uso. Ya. I se me mo mia uso ya.
rili mai i ngol Facebook uso lo fa ku mo e fa mangia sule so as faafetai ia te oe ia manai o tu faafine ia mai se si o tina uso lavi uso lo fa ia size 2 al kali uso ia o mai lo uso fa in kale uso le disi le tangata pe o e laka ronga nga o lo te talo i lo uso le se uso le pe o disi le kangaka pe o kau whaalunga ko pe kau malingi e ulo i mana ele maro uso fa ia pa mangi aku li le aso whakai ke o le uso ia e mai se le a hoi le to lua ma whanau ia mai Masko inga ia masei alofa atu toina ia alofa atu fo i seu ako ia palaimo ia maanga ia ma whanau ia maua e o tau se as faafetai manuia te tono na fo iwa ia tele nei tau pua e fisi size 2 ia o fasi povi ia o ko ngai ai ko size 2 ia mai ke rola o kama ia ole pisu po ale kau si ai mai ai lo fa ku uso alo fa mongia kelele ya faafetai mai po kalama ia te o uso alo fa ku ia ke fo i mai i le tatu ma lo si nei aso ia saula ia le mo lo tu le efeso na e lima lon fa i po lo sfu efeso e lima fa i po lo sfu e fa pe ia faafetai a pe lava ona o mea uma i le atua i le tamā i le suafa o lo tātou ali'i o Iesu Keriso. Iesu Keriso. Pisa e ala atu ale tātou faafetai ma lo tātou vi'inga i a Iesu Keriso. Pisa o mea uma e tātou te ui atu i a Iesu Keriso. Teimi tātou te tatalo. Ia ma teimi a reo tātou vi'inga. Ia. Peo no tala no atu. O rau nā ia faafetai i le atua faafetai i le atua atu se me e whaingale ave i lau faafetai i le atua o te faafetai i le atua i lona alo faafetai a Iesu Keriso ona sa maliu sa sau maliu lunga sa tau ina ia mangalo tātou ang sala e tero ele me e whaingale momo i alo lotu ile awala na ui e Iesu i lunga sa tau ele se awala le ele whaingofie ele whaingofie hai anti meroma ia pamanui atu le aso faafetai ia te oe ia fo i tina mai le pokalama o le Jesus is the answer ia mau ia ma le ainga ia te oe le tina alofa le atua ia watu pe ia te oe anti le manosi ia i le aso ma le aso o manu ia tele le aso faafetai ia te oe le tina ia le atua faafetai amen ia pe ona o faia e momo ala o loto ona o le awala na ui e Iesu e a ngai le sātau e le whaingofie e le whaingofie a o ngofo ma uma fawfau po a me sa o wa su po sia po la se fa po la le se me sa o le manatu o le atua ina ua va ai mai le atua i le whaasawaino o lona alu. In an easy way to say this, what was going on through his mind or going through God's mind when he sees
what his son went through because of you and me. Oh, kilo. O le mea momo i lo uloto. Oh. I le taimi lea wa a matai ona. Wa o le taimi a matai ona nga ui le tua la o le taimi la a pasa wa ina i Yesu ke viso e a nga i atu lunga sata. Kilo oe. Sa tu uina. Sa nga lu ese le tua morona. Oh. God wasn't there for him. Oh. E uma, I'll give you the point, I'll give you le uma ku aku le afo. Le wha mau minga, e re ia ire atua le taimi nei mo Yesu, taimi lea. E ngopo nge mawhika. O te loa ma umanatu, e re ia Yesu le atua taimi nei. Sorry, excuse me. Ona, excuse me. Ana ia ire atua le taimi lea. Hiwa papi stape. O te tari tonu, e ta ofi e re tua i re taunu. Pita atu ai le taimi na amata atu ai na sa wale le li whaua. E re i aire atu. E re i aire atu. Te tari tonu, e re i fia ma ai i aire atu. Ia wale mea moi, pa te taima. A alua o ma so wata li i se mea. Alua o ma so wata li i se mea. E i fonta ngata o le iai ni o lato pese inga morau whanau. Po o lo wata li. E te rei loa e te loa atua e i fonta ngata ni. So you tell me, are you going to just stand there while these people beat up your kid? Or are you going to jump in and help? Wai mai tau o mai le wingon me le tau whamatala. A tu o mai le teimi nei le tu pa tamat. Mahu whauwha tamat. Au mai tangata e whasiro o te li ia le te iai. Le te ai e tua. There's no way te kukua ngai ngā mai makamakanga le pasinga o lo wakari. Te le mawhai. E le mawhai se ka ngaka ora i laro le langi. O ngā kukua e vai a kōro o whasirong whanga, o whasisonga kari. E se siaka ngaka ora. The only way that will happen, pe a kuska ngaka, yo au kafa maseanga ese ku i ro. Ia au inge e oso. That's the only way. Alo le ngā hoi, pe a whai fo o ese ka mai. E whaale. Anyway, but ngā ua i loa. Ngā ua i loa le mele le wingo le anganga le tau whaamtala atua. Ana i aire atua, ana wa aire atua. E tari tonu e re taunu. E tari tonu aro o anganga malo ulotu. E re taunu. Le forforanga leo. E le taunu le sau o le Yesu ke viso e alu lunga sa tau. Mai ale kai mi a koa ngā maka i funga kupukupu a e Yesu God was there. O le kai mi ngā alu kala inga Yesu. Ngai ia Yesu. E o le temi ngā whao so ngā Yesu e ti apo lang. Tamo whai ti apo. Ngai ia le atua. Ngai ia le atua. Ho ele kai mi ngā ngō ilau i aipo. Pe ere me. Lengo petalai mai ia le atua. Ia
ia peke. O te mi muli a ke mi nga ia ko peke nu ia mose mo isa ia. Lenga tau e male leo le atua. Lenga fai mai lo le atua. O lo ua te li I pele le na. O te alofa te le. That's the last time o le te mi muli ale na. Na whaalongo ai le Iesu le leo o le atua. Le leo o lona tama. O olo le te mi na pu e ina ai Iesu. Alu atu ai le te mi na tau. Na whaasa tau ina ai Iesu. Ere I ai le atua. Ere I ai le atua. Mangui aku le aso Thanksgiving. I se uso ia Ricky. Happy Thanksgiving uso. God bless. Ere I ai le atua. Ia war mea mo ia. Ere tau nu sa tau whaasa tau ino o Yesu pe ana wa ai ei pe ana ia le atua. A tātou wa ai le temina on temina whaasa na whapolonga Yesu le temina whasi ai. Sorry. E le istangata o le hi waiso nā tali I e fu e whapena. Ei ma se si lalo le lau. O le lofanga o le atua I a te oe ma. Wai o ai lo nā alo. Wa wha muli lo nā alo. Wha mua lo nā lofa I a te oe ma. So you tell yourself, can you do that to someone? The answer is no. Even me, I can do it. I am not going to allow anyone to touch my kids. Period. O le whainga tāranga o le awala na ui a Yesu runga sa tau. Ona o le lufa I a oi ma. Ale ngā o ale no o a Yesu runga sa tau. Lale alanga. Lale alanga whaalua. Na whaalua na alanga Yesu. I lunga sa tau. Whamei ale alanga. Whamei. Eloi, lama sapatana. Lo atu ai. Ai se a ua e tu la fo inaia. Alna. Al fa mauninga nga ere ia tu. So lo pesili. Po se angi la ngona no o ile tua. Po se angi la ngona no o ile tatu tama. Ile taimile. Li liu e se fofonga o le tua. Ono lea. Ona I mana o le tua I whaatau nuu. Ma ia whape nā ona. Whaalia ro nā lofa ia te oe ma ia whaama ngalo o tātou angsala. Ia to tongi o tātou angsala. Ma ia whape nā ona tātou tapuai ma le saoroto. Amen. Tātou wa aila awala na ui e Yesu te wisu. E le whai ngofie. E le whai ngofie. Amen. Maloto via, aloso, pamungia kule Faafetai, I Amerika, I te oile uso. Ngā whai atu wā taito nuere
whaamanatu ina le tō ati ule as faafetai ia o mo le atua lo whaanga mo oile uso ma tō lua ma le whanau alo whatu. O le alofa na a Yesu. Vea la whaamanatu le nei afiafi. Ia e toi manatu ai. O le ala i sa tau e le whai ngofie. Ia aua ne e manatu ma i le alofa o le atua ia te oe ma. It wasn't easy for God. It wasn't easy for God. But because he loved so much about you and me. O le ala lea na whaamuamua i le atua oe ma. Ina i o tātou maua, le sao tonga, ina i ang whape nā o na tutongi o tātou ai tārafu, na whaamangalo o tātou ang sa. Amen. O le faafetai sini le nā o le nei pokalama. O le faafetai sini le nā o le nei pokalama i le atua. Ono Jesu ke viso. O le faafetai fo i la i le atua. Ona whaaorotanga. E teiro, o lisi mea. Kitala no ai fo. E taona tātou faafetai i le atua. I le nei asu. Ona o le saorotonga wa le ua o le talanga i le saorotonga. Ona o le saorotonga le maua e oe ma. I te tonu le nei atu nuu o tātou au maua. E tātou maua i le abano e tātou te tapua i ei le tua. Any days of our life here in this country we stay. America. Le winga lau tau. E iei atu nuu e le o mawhai o na bibi i le atua i le taimi nei. E iei atu nuu e le mawhai o na tala noa i na i le whaoratanga i Jesu ki viso. Lau tala mo ia. E iei atu nuu e le mawhai. Aolo o iei tangata whaoraina i nuu nei. Olo iei. Keilo, moa vangoa ngi ka ngaka awe lako vi inga i le kua. They have to hide somewhere. Somewhere that the government or the people from that country see them praising the Lord. La kala sa o le whai atu. Ka koule au mau i ngai Amerika, le ngaka i ngai Amerika, po o New Zealand, Australia, o le free, are ka po inga i le kua. Ele o yeise meo pungi tia i lo vivi i le tua. Ele yeise meo whaasa ina i ona tatou o ni lotu. Wale ini me whaasa ina ai lo tatou mai e moli mau i le tua. Tatou mai le tau matala i le tala le lei i a Yesu ke viso. I te tonu i atinu o lo tatou au mau ai. O lo o mau ai le sa o lo tonga. O le saolotonga le tātou te mau e tātou te vivi i ai matala i le upo le tua i tonu i atinu o lo o mau e saolotonga. Le ma o mia e atinu o lo o le eise saolotonga. We take advantage of our freedom. A lo o iei atinu o lo o iei tangata o lo o ngau mai. Ngau mai ia maua le saolotonga le tātou te maua. I atu nu o ro tatou au maua, le vivi i atu i le atua. Amen. So o tatou wola i le nei o ranga ma tatou soifua i le nei soifuanga i te tono nei atu nu. O tatou maua saolotonga. Aua le whaanga, aua ne i afo i le wingatala. Aua ne i wha mai mauna le taimi. E vivi i use your time wisely. E vivi ia i le tua. Whaanga le taimi, because o le kaimi le kake le vivi ia i le tua. O le kaimi ngā le ma o mia.
O le mako I ma o mia e ka ngaka wha o la inga le ngofo I nguungi. E le o mau e se sa o tonga e bibi ia I le atua. A le ka alo I ka kou ngei. Amu ia oe, amu ia. Amu ia oe le mata mai, amu ia au le tala no atu. Ma polo atu le upu. E ma whai e au o na ou. Iai le sa o tonga o te polo ina tuai. Ma wha manatu atu e ia te oe. Ma tau ina atu ia te oe le lei ma le alofa o le atua. Ia te oe ma au iaso umo le tātou pukalama. Le sa o tonga le tate iai e vi ia e le atua. A o isi atu nu o loo iai tangata o loo mo o mia. Le sa o tonga le tate mau ai le nei wha manuianga. Matoa I mana o mia o loo lātou tau mawhai. O loo lātou talo sia mai a whapena na lātou mauale. Whamanianga le. Amen. So le tele la o tātou wa. Tele o tātou whaanga ina te pena whailangi tongu I a. O loo mawasa o tonga le whahalu ele taimi o mai e pisa I le awhionga. Ma ve vesi ai po ai sao. E whai mai tispa ia ea ma. Wha mole. O loo iai tangata o loo mo o mia le taimi na te wha mai mau. To te o mai e te pisa ai. I lunga o le tapenga whai tau langi ma pisa ma. Ma sui meo le tispa ia. Ma whai mai o ai e sao ai. Wha mole. Wha mole atu. Le taimi le te o mai wha ngā vale e le taimi te o mai te pisa I lunga te pepai langi. O le, e sile inga o mai ka ngaka le ma o mire sa o tonga. E o mai e tau le lei o le tua. It's not about you. It's not about what you know. It's not about how many verses in the Bible that you know in order for you to come here and to think that you're right. Amen. Aua ne ia vero loa le tispa ia me la e manatu atu ai. Ua e loa me uma le ai. E lea ngā fo I le tele o lo I loa le tispa ia. Ma whaata mawa ina lo ma fau le tispa ia. I le tele o lo I loa le tispa ia. Ai a le aise a nganga pa ia. Mai mau. E mai mau. Le wa ufa yet. If I step on your toe, because this is what the Holy Spirit is telling me to tell you. O le alo I loa le tispa ia, mai le whaalinga, mai le ke nese e tau le whaalinga, a le eise a notinga le atua I lau I loa na, mai mau taimi. E mai mau le taimi. A le hampo lo roto, if you don't humble yourself and do the right thing and preach the gospel of God according to the Holy Spirit to help you. E whaamanuia le atua I ate oi. O le awa loa lana. Le awa noa lana. Le ma o mia e tangata whaolaina nei noko I atunu. E le o maua I le sa o tonga. So whaamole. A tō mai runga te pena whailangi to e whai tau ti peit ma whaamole. We have people that need that time that you guys are wasted to come on here and argue about the word of God. Those people need it more than you do, more than you guys come over here and tell your disagreement or whatever. Whaangati tau o tātou taimi tate o mai e, awerwi inga mar faafetai re tua. Whaanga sa oro taimi. Because other people need that time. Those people, they need the freedom that you have. And you over here wasting it. Wa tele I tangata o fia, wa ngā lala I le upo le atua. Tō tele tangata o fia whaalongo I le tala le lei I a Yesu Kiriso. They want to know who Jesus is. They want to know what Jesus is going to do with their life. What they want to know, what happened to them when they changed their life, when they give their life to the Lord. But you over here playing games. Stop. Amen. Taufi.
Pe talo i le atua, whaanga tau o tatou taimi. Whaanga tau o tatou taimi. Tatou mapau whauro roto iai. Mapau whauro roto o tele nu. O le vai taimi nei. Ko i tike, there's gonna be time e o mai ei, ko i ngā mea ngei, ko i ngā kūra whongo whape, whaasanga koe, kala ngoa e whaasanga koe ka lai i upole e whakau ia Iesu ke viso. E o mai, e le taimi e o mai tonu i atunu nei, o ngā that's when you know how value o lo kaimi le li. Taimi e o mai whangatā i tonu Amerika. Wo ele mafai, wo ele te mafai na e to alus farsa, wo ele to mafai na e to bibi i le tua. A moa o lo tau a inga, o ave tau a inga e loka, pe whaasa o a inga, e le taimi a o mai ai. O ngai nganga e loa ia. Le tā ua o lo taimi e tu ina atu i le tua, i le asto, ma le aso. Amen. E au ngā ia te oe, e au ngā ia te toi tātou mapau whahu iai. Toi tātou mapau whahu iai. Ave o tātou ola i le atua. This time, o taimini, o le ua mata ana na whaari mai na i loa mai matino mai mea o lo o sauri tispa ia. Wo o i toi asto. Wo o toi aso. Le taimini. Mai e watu o ta ave o tātou ola i le atua. Tu ina atu o tātou ola i le atua. Le taimini o lo o maolo tātou o wanoa. O lo tu i atu pele nganga o le atua i lo loto. O lo musu atu ale nganga o le atua i ati oe. Come. Sau i ati au e te mou ai lo ola. Sau i ati au e te ola te mou ai le ola e whaavavau. O ani pua ngā o i ati oe. Te talo i le atua. Ma le mele o te fia whailoa atu i ati oe. Aua ne e whape te saulo i leli. Wa e sau e mailo wola i leli. Ona e whapela ia o le limit me le sau o pōpua ngā i ati oe. No. It's gonna get worse. I'm telling you right now. Even myself, I'm dealing with some battle right now. But you know what? Le teimi a tōrina. Oro o iai le tua mo oe. O le taua le whai le taua whaaleanga. E re o tuuina le tua, God was not leaving you. He were right next to you every step of your life when you come give your life to the Lord. Ole a e wia ni puapuanga, same as Jesus Christ. When he went on that cross, it wasn't easy. It wasn't easy. It was hard. It's the same thing when you come give your life to Jesus. E te mea o mai puapuanga ia te oi. O puapuanga sa iei mua au e iei le larorang. O le a whaatele ina le te tele o puapuanga ia te oi. Au nā puapuanga, o le puapuanga ngā e whaamaru si ai oi i le ola mo le tua. O puapuanga ngā e tofo ina ai le mālosi o rou au auna i le tua. O ia puapuanga o le ape sosoani ai le tua e toi fausia nisi manuia e tele i loa. I luma i lau lumana. E whaamanuia ai le tua i lau ainga. E whaamanuia ai le tua i lau to o lua. E whaamanuia ai le tua i lau whanau. E whaamanuia ai le tua i au mātua. E whaamanuia ai le tua i lau ainga. E whaamanuia ai le tua i lau wō. E whaamanuia ai le tua i lau nipa. I tua o pua ngā o le a e o ia. Te le i o se whaamanuianga le tua o lo ia te oi. A ua whawhinga tā o neiro.
ona o lo iai me o lo puniti ai oi lo iai me fa lave lave ia te oe tu ina mai lo ola i le tua te fai atu ia te oe ave lo ola mo Yesu a o manua lo maua pea lo tātou o wanoa o lo maua lo malosi o maua lo malosi ia ave le vi inga mar faafetai le atua e lenei i lona upu ia o le ua ato le lua i tū la o le tātou por kalama ia ona nei aso le aso faafetai ia ua sala foʻi iā ina umia ona le aso o le aso faafetai lauina ave faafetai le atua ma tatou tautananoa i le upu o le atua ia ae viia le atua faafetai le atua i lenei aso faafetai lona upu faamanuia tele le atua i lau faalogo i lenei aso ia faapena ona galue atu le mana o le agaga paia i lau finagalo mo loʻu finagalo mo loʻu loto mo loʻu loto ina ia aogā magalue lona upu iā te oe ina ia faapena ona tatala lou faalogo tatala lou vaai i le atua ina ia ave lou ola mo Iesu Keriso faamanuia tele i le atua i lenei aso i lenei po lenei aso le aso faafetai ia viia le atua ia talitonu ia o le tatou polokalama foʻi lenā i lenei po ia viia le atua toe faamanuia tele atu le Thanksgiving mai i lau polokalama Jesus is the answer o le o Iesu Keriso le tali lenei po ia avea foi lenei taimi happy Thanksgiving fina happy Thanksgiving faamanuia le aso Thanksgiving iā te oe tofine faamanuia le atua iā te oe ia uma foi lenei aso Thanksgiving faamanuia foi le atua le aso a taeao i galuega ia amuia outou le to te afkai ia e amuia foi matou ia faigaluega taeao a le foi la fa wale maua matou i kula e lelei ala o kou le afigei makaeao a le kokogi le kokogi ia o makou le afigei ia e le kokogi ia a le la makou o kae faigaluega ia foi ge meo falemeli se ge meo falemeli a pe a o'olo i aso malolo fa molemole augi kou kaga kou mea i aso ia o ka vave faiga le augi i o kai kaimi le ua mea la le mo e malolo ko e o makou e kiliva kou me ia e viia le atua ia faamanuia tele le Thanksgiving i o matou aiga malava o loʻi o lo'u aiga o le aiga o so'u tolua ia mo tou aiga malava o lo'u mauaina mai lenei polokalama faamanuia tele le Thanksgiving happy Thanksgiving from the Faraimo family alofa tele atu mo tou ia talitonu le agaga ia o le a faatu'ua le tatou polokalama i lenei afiafi se tatalo ia viia oe le atua faafetai Iesu Keriso faafetai agaga paia lou matou fesoasoalisili lenei polokalama ua mae'a ma le manuia faafetai lenei aso ua faapitoa mo faamanatuina e avea ma aso faafetai le li'ie ina ia faapena ona matou avatu ai le faafetai i lauafio ona ou faamanuiaga le li'ie ua faula'i ou faamanuiaga i ou matou tagata lea matou te vi'ia ai lauafio faafetai fo'i i lau upu ua uma ona matou fa'asoa ai lenei afiafi ina ia faapena ona matou manatua pea ona avatu le vi'iga ma le faafetai iā te oe i aso uma o matou soifua pea ma ola i lenei lalolagi lea le li'ie faamanuia i lau o sa fa'alogologo matamata mai lenei pokalama faamanuia iā te i latou mo latou aiga nisi fo'i o au'auna le li'ie sa matamata mai
whaamanuia I au auna. Le ia nei pola matu sa uni fo e matu tofa tasi mai la fio au ia la so tae mo le o ko o le vi inga po ia te o ona Yesu. Amen. Hallelujah. God bless. Yeah. Stay safe. Oh, and that's mangkule tato por kalama I le asto nai. Tato por kalama I le asto nai pe un masanyai ile ono ile afiafi. Yeah. Le asto nai. Ia whamanu ia tele lenei afiafi. Tu maupele vi inga I le atua ono Yesu. Amen. Stay blessed. Ia le atua. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other.